Prvo, ceo taj termin Zapadni Balkan je jedna, opet njihova geopolitička konstrukcija, dakle, mi kad govorimo o sebi, srpski narod i Srbi gde su, nikakve veze nemamo sa Zapadnim Balkanom, mi smo centar Balkana, kakve veze ima ono Makedonija. Makedonija je baš centralni prostor, od kad je sveta i veka to ima od Pašića do Davutoglova, možete pročitati, to ključni prostor, da ne idemo od Vasilja Popovića i nazad, cela priča o Via Militaris, Makedonija je centralna za istočno pitanje. Međutim, opet je to, prosto oni to plaćaju da se to zove, to je pre svega nemačka geopolitička konstrukcija, jugoistok Evrope i Zapadni Balkan. Dakle, ja vrlo gledam da to ne koristimo i da ignorišemo tu celu priču. Mi gledamo Balkan kao celinu, dakle, koje jeste jedan prirodni prostor, dakle, i ono što je bivša Jugoslavija, ali i Bugarska, i Albanija, koja opet ima vrlo specifičan i albanski položaj, kao što znate, vrlo specifičan su ne slovenski narod, međutim, prosto tu živimo i ono što mene zanima je kako da svi zajedno ovde, na neki način opstanemo. Sad tu ima još jedna stvar koja je hipokrizija, odnosno licemerije. Jedna od stvari koju 20 godina možete da čujete od zapadnjaka je termin, recimo, regionalno vlasništvo. To je jedna od tih budalaština, regional ownership, koja se svodi na to da oni nas kao, znate, to je ceo taj prilično rasistički i kolonijalni pristup. Ajde sad kao pa se vi, deco, družite, učite da živite zajedno. Mi smo nekad živjeli zajedno. Vi ste nas rasturili i nahuškali jedne na druge. Vi ste imali interes da sve to rasturite i oni u isto vreme, dakle, s jedne strane nam pričaju kako treba mi da družimo, a zapravo sve rade da sebe učine nekim ko je arbitar u svim stvarima, ko rešava sve probleme, ko nas uči kako ćemo da funkcionišemo, šta ćemo da radimo i tako dalje. Reakcija na to je da se mi ovde trudimo zaista da otvaramo stvarne kontakte. Ajde da kažem, ovde me tretiraju kao relativno opozicijonog čoveka, ali umem da kažem po neku lepu reč o našem predsedniku, da se malo našali. Recimo, ta ideja oko otvorenog Balkana, koja jeste američka priča, to je neosporno iza toga, međutim, mislim da je strašno bitno, to je stvar koju mi guramo 10-20 godina ovde da krenemo, što opet mislim da Srbija ima negde najviše i kapaciteta i odgovornosti za ovaj prostor, a to je da mi iniciramo zaista te neke procese saradnje ovde, koji idu od ovoga, recimo, funkcionisanja telefona bez roaminga u celom prostoru, jako dobro. Leto sam isto prošao od Grčke nazad bez pasoša, iz Crne Gore u Albaniju i tako dalje. To jeste stvar koja je elementarna, da ljudi mogu normalno da funkcionišu ovde, ali i razne druge stvari i ono što je najvažnije, to je da otvorimo priču o rešavanju konflikata.